Otherwise, tial el dadu el maari o ngerul daw tial el dadu kumya rubak. Amo malgol gire la sabak klel ablu. Egida adar bela malgol sel dadu blu egada mlut kara utum madaw. Idiregel selmo tabeera mongil el selbaak teletele la dos pera utum madaw kloria daw mal ngaria o mal kedel wase mal sebel mal molm ay gagidel dikisedel logiu ablu adar belau lo darsra adios el mergidia ترجع رجول بلدجة قدلا درني المرجيد العسيلس عسب إذا الملات كل واسين ملمولم المرات أبطل تلرول المرأة المي أمو وبنجل تيال الضوء مكتمو شو عتير إنه بلومو الضوء غنيا أقول الأور إتي ماتياس إرباي nge amo albolo la asmeril ti al dadu ndi dong okrsil ngari ya sel gibo momu le ak mom godongi mang mama el angak mo godongi artrui harpers kang diregel gulngite boku godongi Adaktori menang golbu el diregal mei. Diregal baguntira amis choice abiau ngangelong ra a protected area network sel kita rogul meten la sempan. Diregal boku kudongi ingel ngiang artiagi dulurio rapan ending kangelo ngara ratora olo ngelo la baudo makmo umtira Mr. Regis Monsieur mangmei Adalo aisegi de ebogulngi tebodo uli tiagi del aldadu el girela sabaklela lugela klangar mugudursia tial lolguyung el mora ore etei mal lungilo dosong sulay ramrang el mosbe luguk ska kamlat medesiaran makuktimot muigel ngia mong arlela ore etei rabul war ngarlong loban trir tirgai gidel adal adang alol bertilang magote ya lela aur etei agirel ngari abud rablai mablu logi wa udlit el syugang rablu al adra rablu asal baak el ngari ungil dalang aklir el ngari ungil urerir el ngari ungil school el moraralaga ma ondibel rablu amotawsul el morarbeklat rablu ngalong sel nomongil tiang alborngi akladal el merablu ngalong yatoy amorarteay mongorngi aungil aldadu eng morngi aungil aldadu etmo gut makli aungil okat makli lakladal el merablu ngalong selmo mang mulbong ringi aktire kalomes al ulablu el kmol tirak rasyuang rablu ngalong ay gigil tol toy eramrang ay gaya aguk ngaralek rabluak indi sak mo ay srigida arubugul belaw ngartiang luasea arubugul ngaralong marmageng rel adang ngaralong adir ko ba sel tokor aidar sel borngia
Atoy lorul, etiagi da bolobang. Mlamadul toy, engakal mutuduli, lang makatalus pe niyar adang elong. Ako tetemo akulra adalong lir. Emo kadang mesra adalong lir. Emo kayureng sra adalong lir. Mesel labor ngiyak, atoy lorul, eng mere dan makatpok, edi hamonday, modar sel morablu elong. Komal musulang. Digagidya, asisel tingege, emadang bud, elabor tiramam sadara. Alugelak langar, omenged, makaru, lenmera, ablu elong, komal mablu belau, komal musaul. Malam saula awar etay rablu rangar along ibedul komar klay ay gida tingela awar etay mlalo tob da gulngit pol gukpol sa mamal tial panal ergid bodong itigay ergid ra gukpebir al du yang akamalol ngit rarbek la adal mlang watur ra ibedul maraklay mtirgarubgul belau luasya al du rel alsil sa ang la asimra rogul adal ngarinya karir malu ngarinya soril motmul gire lagel ngi mo modungul moklot tutel toy el mo subiira blo adar belau maklangar gid makla adar gida adar belau awera abo gumgodongara mo modu yakmla subil toy lo ase ndi belau amalut kara daw el lo aseng ngarger kida blakatak lo asetial daw se agire del mo siga arole la udo dringi mang el atia mal blakatak lo aseng malnger elira kloba grablur belau tiregal masaba akrablur belau etiagi del nia digisedel el garger amo sabel ngarinya mo wil rule el girela asab akle aklangar gid makla adar gid madalang akle dra bekil sil mumol segi de ngaka aguk mosbegal mogodongi artrui el mosbel guk mo meskida bebir tingela rolela seldongor gir malu begat mo msas berti agid el toradao kudasile warga artrui kaman saule el merangara atel al blangun maskak ibo kumura al mal mo susra ay budul marklay makami arubugul belau rugul kalibel maruguy lobugul ay kalbulur belau en atel elang tital atangak toy sel mokodong ar mutiling belau arubugul belau metiang ibo do mesaigel domdas nganya ututlel do sa adar belau el girela kalmelela belwat marung kul metiang e mornya te legal guk mau ais ra asel duwilar nguk elwasei ngaka mal dim lege grel ale mostak ngara omngit waya gim gergik ketal daw elwasei tal daw ula aklangar gira adar belau usel gisat tel tokol mulk mo arubugul belau omkodong ra abek lubugula abulur belau meklibel ebodo sa da sam aklel ma akot pel ma omnglual ra alugel belau ak ugel aklangar mal mo ngilar ngul malngal wasay abela mo mal maklungolel elay kalbutok ra kalmaran mi mang sel tokoy ngat sel invitation akpun mo adrirar adro omngit nga kadung mo ngilar nguka sel tangara kerger mesat mal ra daw pa elak mo ngil wasak mo ay sarwat ang atong suka kalgut makli ngora mo mring raul dosber kanun nam sattal male da kalambrul mar adro me da ol moklib le gaw ay silwas nga kamil sa kalmal akmil sa klungyaw akmil stral bebira at kalmal buto ka alduro me fisherman ol moklib le masahod magu masel lebol klib radiang alimbek patengel aldo ame kay to di ko to cloud to teringi yawasay kadang makarang so klia lugalak langar el ngiyak lunyolil ablur belau mar alkir alsel ele kumulsu bertal lugalak langar e koram lom taber ngil wasay tiang arung klalo adangar alsel mongol wal ni de tay omgom bereu adangai kumesay gal lugal arma en ketmok leru lom liur sel ngai sengar alsel
Mandia ka lobe ay dakal magsakla. Emulmul rungul mul moklo eswebagam. Eguk mambrura next generation ring. Makmal marungo katalo ko dong imal maralung ilarungo marubul wala maral amat tagamiu. Tagamiu third generation anam adital ko talbakasan. El niya agimulum maralo sa takalelak boldubo. Dahil ang akalamas niya ramatad. Makalambral amat tagamiu embreng asuliul kirel. Imalol ni trabek robugulay galbulu. Botoda ke do dub ay gal mokte ke tigalo bugul welaw. Leng tagi dia sum level wat. Beto adu ral adro mangil. Aklot ka tarak labase ya ngara pamatak lang. Emral mga tak bedulang warat ang warat maklul el molra abulu lang along. Makmatak lemral molmolo mesa di eleleul. Ngari makbosoro e bag ang lakkel ni engkora tetele lagim. Makmdiur atakle kalungas i astobel gire la gomestingi mal klolot kang. El di ngar el alsel e gomes raul el averdel mangisel en ngamtet ak marabitang. Makpuyang kang blakasaklel mal klol gime eloy tetal waisay. Aklu tolo meset tiadi el lugurogin kiyang ngaral almat tilo ni. Mak ang awakala ertrot ni en ania klas ra ert makmula madage meteng lang. Akpong ay gaya dia ka uli erokui. Yang isel maberdel dia ka ngala. Dia nga alsel matopataray kel. Mahal makargel. Bulgula mul adam disakal maral mong mat ilis mula dagis dalir. Mawurem autanga longas ay gam lo sabi ka longas illegal gim. So lang yung malmerak lao lang. Mamakudong alam na solin mamala odimir ay gam longsong sa. Lito tok ada songreng sorry hindi dim nakatailing may. Makol oreng tirkel alam lo malail mo ulugom at tumilat krabe virar ada songreng maluban dak odimir. At least tengi legal logspe aluman mo legal borngi hindi gel berden mangisel lingilay mamastira ada logspe. Ay gay di adolat ke wasay kada makarang sobak klital bet. Ele nga ramong nga gim nga lagi gim mo tatyad na mamil morae gim mo sokos. Egi yo mo tedo radol. Egi magagral alet tegal mo kulkom giklol adol mamil kaybel ak kayure betel maradaw pa. Hindi maral mo tedo adol tia ol kabarak mamil ko lakam kaybel ak. Yare taal ang madaw ragim. Ling sel mo mesul mortal area kaw ang maldigim. Esay gidi mulumra say kadakal moknem. Dilub ya terraklus palelay kal klaro taok nem lang esel moknem lang mal mga tamalosbe el mutulom ko ulang misera wak petigay gel way sel teletay ratragak de ko demokradan ngreng lang yak marma o ay sar maridablu maknel subdiatet engora dikmul mayam tangungil dokrar ngi mak ale bak subdia uang maknel subdia uang sa timing uang at tay masang makmaamak malugol ngi lo ay tatukoy ako si tiyakal mamakarar ngi at tiyak kumesing malkluluror el tiyato maldabalwat segi diyam lor nga te liya rabugul nga ulong makoto ngi ya arang lela meeting rabulul nga ulong matam akal di barogo yung makoto nga nga ulong ramlarang nga ulong may krera abulul nga ulong makul di barasi kami matakautas hotel el ederit mungil to kara alsel matirga ruba ka ul makodong ral bulul makaldib lang emelaw daswir. Agim lor ngi tar scientist martok ada nga cloud ngertir. Nga ada PCS, mar ada PCRIC, mar ada TNC, mar ada Malin Resource. Matamle agim ada was makarata kay ngisew tang sabel mamakatmok et tigengel was ka mamalasan. Sige ramil kat PI alo makodong ngi was mga lock declaration. El gira la musika ti al el mo ngulwol watal el klol el lang al along ay nga lugar aklang ala hulur ng along madirek kul bulur belaw sige din ngam los tatlo mu la tetelel la management plan lo sing makarang ado ang ro matal bet ese ul makmat marungo katigal bul belaw adi duluk mat ubelak mam godong may ko di kaso sulway sige hindi dia ka mal makatmok mo sobak di belaw lek malat kal mo alugal aklangar ang arabulu wal marataw po. Magira arabelaw alextel o di met ang arataw po. Ya onraw lang arabulu.
Masuko mong tomliadaw, egi ng rasit tukol belaw di makpitam. Sa di mga onral, malubag di mga otoy. Ay gigi dia girer masing artel, el diwaya armabil, engal niya mugrow, el girela klungela abaluat. Maluto ka story ra adro omenger, di nga ka malumra luwas gira tirgal toktang, tirgal scientist ng atyang. Almuton maluto ka ungilod ngayon. Ergo ay sa ulmong loring nga burong long, loring nga conservation area, ki dalaw ay sa armareda lang. Armareda raya ka lo, sa baka matirir, raya ka lungoy tayo tukol dodong. Kung mutmagi ko umarang luwas nga nga talmal, mbodara ka sa ok lang. Tara tayo miyagi nga, malamutan nga rin ang mga leto makay matyaw. Maradalo alapin mi, ali mo uloy, tamamangay. So la magimlo modelo klon mo nga rubak esegi dum loko tulobul ay kan playa il matalato arabulur ngalo el gide labul el wasi el altemel lom el mem dab ay lom el mamre ke bodo alaikum engam lor ni sel muktub sel conservation area lom ko dong ng abigil segi dia tarak neklo roller ni munglo oblu magi momu rato ko rabul eng betok adaman tirir ya tok. Lihat si mering arala alu. Egi mi umur terkmer. Magi mo ta ulma mara roy dang. Di malu si ka lelo makatak lay ka tukoy mabulgul. Ito mo malingay. Serabol mereka ay merak al nakal sel was ay tibir el sel ay merak el simro. Edi akdolay kal ngig lang el wasigira tetelel. Serabol mereka ay merak bol tenglar adal momes ultimo kra a report adra a pikrik mamalin di source ya adra guyam lokong elasi mergol ismri el diakdo opening edil el simle te yamedelom el langi kal mo to ke mero sun mo ray kalbek el edang relong el angway say sel dobong nganyam na tamal nginding el mutumbongin Kadi meteng lang, yang ingat tablol mam lang. El di medu maram egoya guldir. Timral. El mol selul bong lang. Emodibus. Kita meng masara el. Medal ngaratal sikang mobul sikang sembol albak sel abil emomes lembet patengel ngaral sel. Ay gay alurura adang long kabel menteng long marulen sels mar adra bulu. Ay gay kita gan narmul ko sa India kambayungin mo ko da ismri el dia ko labang lel e bay dolay kel merior el dubra al sel mulkalkal el dingal ni da ko bolak malbot to ka al dura adro mnger el diway kit sa tanga radyang ni takalmok ni mata al lugut to ka di bolsa kurang sal ko mas mel kanya al dura al yus ay gang adidul ay kadidul masada alugalak langan. Yung akakumadas ng kakakmal kamutan mga ado, bidikmun meditang ebok lagi rekrutan man mereng asuli arub gulbelaw atra alam siyo mabitikir ng remiw kira bulwal belaw o man masaul. Man masaula artruy diregal katamal ngal tangat radar belaw el ngaringia ngal gel belaul el motlor ablul ad el morang arbab el daw ra omsu ligel sebel ablul ad asil lomes e dire globa omul ngoba kerbay ra agel gotel ngarbab el toira omsu el sebel motob da ad el mo ngwa babierngil duasen hakase menggal lo bengedre al silsa kada tmerungu de matra ringi o bengel direk el motolor ablul ad lo asea ngariar ngel gel belaul bolosa da toy en direk el sibil el moreng sera dial dirgit ablul ad moreng seleng ngogi wa gegi de lo mungul radur ulir adlul tuirasku mengga kadang tengah tel altu tau doktor imerang golbu guk momskida selngia osnger tial toera abao berkid sel ablur belau idiregal amo otirgid wasengarau uleng
direk السلب عقل تيال تورا ضاو بركيد ذولوي ترين لو شيء direk lo بغتقليل مو عشان غير direk الليذر الجيل تيال ضاو تغونيا ربول بلاو مكيد العذر بلاو ربول دكتور قلبو sulang namang militasil sa merbeklaat kumal masaula no sa mil invite nga ma Corey Center man sa mamal me ko ay sa atletele la agarger madao maigel gora talamal gida gida dalom daso sel RPPL 5-17 se tiasera 1988 la ankle la Palau International Coral Reef Center Act of 1998 la milas attend la Coral Reef Center ngarni amrulaw research o sa akrangal ka school o lo bungela Palau Community College exchange sa information lo bungela bebir al adra blulat number 10 awase provide the information ma technical support al mora traditional chiefs ra ablur belaw so komal masartial te al me mga dadur miu wa tiang mandate kamam sel wanda alam ra la al wasingiram me mga dadur ra ugul belaw provide ako kigel information ra omsu sel dosa da agarger matkora daw kada ablol momdas lo seguida al dum kada masada iga kada mal di suada ngig kada mal di suada amranda mun sual lo mo lo saigal dum kada masad close to tlel mergida at kida klangar gid especially other belau mar adra pacific rogira adi pendra tial garger kaled kada malara daw adirek kal daw maigal coral reef sergida provide protection provide igel maklol da baselemel sabil bora sabil amran deng mom gegrey mendial salbol kloat tamli rablu el al time gadek nam tigni lo asem mal klo tu tlel mera igana mirgit le tirgel turist el merbelau al dum tamay awase til soril memes tial garger en soril memel al bakl en soril mes norgol das será last el surveying over 80% ra adel mer belau 86% ra adel me al dum to asal dum tamay til me mesel tial garger ablur belau tel adi tirgel sel ada mil gora meu meeting tememru la mungarang andi around 86% el adel mer belau a mel tial garger gidaul adirek el sel lol do sadro segal coral reef egal gargera mal maklo tutlel يقدر نقول مو أوبس رايقال seagrass seagrass رايقال النغرة كرجير أجي ذيك المال مكلو تتلل يجي nursery نيجل الجدا صاد المعان أجي سلم جكرة النغرة السلا seagrass السلا المو مكلو مطوب ما يجي ذل seagrass ذيك الprotect coral reefs لأن ذيك الغور أركضية arwadangit mangaral nga rabulul may raw eral bora coral reefs direkal tiamiting raruba andir maasa direkal mal depender ngile aleda blol nga ra gagidle seagrass arwa aram room mangarang direkal maklo tutlel esel tora climate change sa sel dora se carbon sequestration sel lorgodi tial carbon ngu tial carbon dioxide rablul tial makit liol lol top der ngal maklol blue arwa seagrass asab el ngu lorgodi mumodiak ngara yolto so iganga maklo tutlel el mergidar ad maklo tutlel mabulwat ending ngaringa igel maklol dulasen threats or igel maklol wals el tomli ay gayid el garger marwa seagrass agot el clol threat tial tora climate change tial gora amral mo ngod el tial bululat toga egal makit el yol el carbon dioxide el dol tob mong ruli tial bulul mral mom real de madaw mom mral mom real mesel bol waisens remula amran de mong mat sel sal mom real da daw so sea global threat belaw ma igal yun sa dia al klol makit el talol tob dingin ndi mal klo impact gida al mirabul wadra gida makit el
Eguk sel di dungul mira blur belang ngari egel dul waseng gora erosion ma sedimentation. Egel betok el motel malen la garger el cloringia urior rablu ul. Al sum clo o mga katra blu el dia hal dungil gut makling ya selbo clo ul leng ma ba al moregal maklo lo mo al mel mira garger do ke kamran dem gwa damran. Mendirek el tara mal clol probleme. Etia direct el selbo clo ul el ngai galba en direct clo bungel egel baby ra pollution ra ablul mel mera da. Sel number 3 so al momsa dringi atora over harvesting sel overfishing sel wase ka di malaya man na mo to ka dolay mang walgoram la mo bring ra igal armra da will recover mo bring nga sustain energy or mo bring nga continue ngarngi se edalospe aigal information el book present result tra obror coral reef sel long term coral reef monitoring program. Ser algot el open a coral reef ra 2001 engam le starta omsub lo mesra garger mbek el sils ngarnga igel basiora blur belau el bol ngarnga omsub ngarnga survey mse el meskid el waseng wangara condition da igal garger ma atobet. Sel tora climate change sel got clol threat el facing sel waseng mral mom real da da. Sera 1998 de milsang ra agargera dim lo eleleu le Miranda di adim lo kay makmad may gagi le arwakim direct dim lo kay makmad leng manom real dadaw mang aygal Miranda amle lus ayel de lo mel ngar al sel mrula galel mendim lo eleleu mong moster ngia amla ela adangal tanga tercera since 1998 endiga al bol betok al time el salmom real dadaw mel madam Miranda mlaringi a time bersera 2010 direct lom real da daw mlada mran din dim lang al sal klol wa sera 1998 baby rabulun nga bitargi da amla mo betokol dil bol real da daw mal madam rand mga niya maybe go mo registra news rabulur Australia ada mal begik ringi lang was dim lang mo betok ay gagid mo real da daw madam rand ya loral mong egel prediction na wasing sel loral mong masabi karag hindi mo real da daw may gal Miranda mo dia katemel recover di mo man adirek el tara tora climate change el macro tamalira agarger madaw ba atora typhoon egida milsar sera 2012 ma 2013 egel tul typhoon na po famahayan mle semle ka East Coast mle ka hospital mal mle klo alten mali so tial East Coast trablur belawa 60% tra Miranda mlat because seguid el typhoon seguid el time sel after a typhoon sel de bon arngudong gor oba segal water blaster tial garger di mil nga Miranda ma igerogul nga rabertakla di mil ngaira di mil tamalra daw so mal klo atel tamalya typhoon esel baby ra timing di aldro sa maklo yol tilwahayan mato apo fa sera 2017 esel typhoon lan direct el tin malya west coast dim lang al sar klo wabo fa mahayan ding 12% ramrandra west coastal mlather seguid el dim lang al typhoon se dim le tropical storm lan di man direct el mlangal tamalira daw ela tiagi del lomsubra lo mesra condition ra adaw amlam tigel ngil waseng sera 1998 el salvato kamran del math every year ay gal condition da amranda le recover monggoram le ngila recovery and then seguid el blowing sel typhoon da abo famahayan en mal milgawada amrandra east coast di west coast trablur belaw maigal malgasok maigal base igal dulul albab ngila condition dam randring di seguidia a sel seb triangle wase sel loral mong ma continue el mo toga yagid el makit el yol el to dablul ad el continue mo toit el mo clout el tora climate change en modia al seb el igal garger gid el recover
Sera do subra 98 el angin it took 12 years el mora igal refrigid el mo recover el mo ay sera before 1998 mal sugo maigel predictions ra climate change el wase every 2 years every year ang mo toka typhoon mo toka bleaching mo madam rand ang mo dia ka te el la igal marand gid el recover masya direct el mat close to tlel sa edel ngari igel dorura blur belaw din close to tlel la do ra igal baby ra blur af maigel baby ra blur pacific edo lisi ertial togora blur ad lo asengire la igal mo close blue mo reduce igal makit el yol el tiro el tobno el asel tara close threat el nitiang ako clock and chor gidra belawa seguir this erosion and sedimentation mal klo al tamali igal bao asel nga igal dangit ra bao el mirabulu alduma sel dorula aurora bulung klo tu tlel nga igel el gidat el motmok el tral reducer seguir el sedimentation el miradao maigel basiol nga rabitara igel maklo el watershed or maklo lo moal sel dobong Aigel merander niya del gedra dengit ma igil el sediment igat topsoil gidel nga rabululo spe adalom emlame radabel do gedra merandel mo qada igal merando mang gidel mo klo aureol wase kad magrang reduce ay gidel lomrura blul mo ule mo klo sediment el meradam ngarngia subra igale gidel seagrass beds aigal ar mlamo mkatek tulom su ekadam lam tiger ngil wase mbek karak and dimral mo kasay gal seagrass mangig maigal leather kira gal seagrass mandi mral mo makasay edi adul wasay ga o ngarnya dolay ndin direct ngarnya igel protected areas igel close li halgiya dal ngara ergi mandin dimral mo kasay letiang abul laseng al sugum kada protect ra seagrass area man dia ngara eringi dia do la le din dia do kan chor tial sediment travelul may en direct dito melia condition ra gal seagrass so yel lomsu ba mlao til wase within 5 years igal seagrass igal arablur belaw amla reduce by half mluas kada mla ori dia half ra igal seagrass en larngi daidar so tiang because igal seagrass amar close to tlel lo ngase ngalge langi le kloa le lo rega tial carbon en concern lo asen dimral mo tiang igal seagrass el sum ko damru la protected areas en dia ngosugi lo asen mo wil besul igal seagrass ngira de lo mesra urio rablu emgrang minimize sel dingit rabulul meradao el asel lasta sel tora overfishing overfishing dia haldul waseng el alsilsem ledubo tiang since the 70s omlal ngigla dimral moklo mle start el seguir el time el ang mela mostra ada sel dul wase wangra tele la agargere tomdas for seguir el time ran salvato kangigil mangmakatal time dimral wadi dol alak rangigil maigal armradaw dimral mosesi di wandra agora ungil sign el blado el omsubam la oting se sel domes ay gaigi del pansait ay gaigi del ngarngi umngat maklel malul en angiger al selabto egu ptok angiger ngi raigel dia agora mangat mokl basyo esel domes ay gel maklol ngigel maigel ngigel mal soad mangang en wal 5 times more maklungel may disel ay gal ngigel ngar al sel ay gal protected areas raigel dia gal protected areas so tiang ungil sign waseng al sum ko da mrula igel basyol wasen dia ka ngara al sel en sebel recover ay gal ngigel ngara al sel and then direct dia ka dil gira del mrula ay del protected areas gira del direct lomes abebira alla al wase ka makarang so clear ay gal ngigel ay gal gargel mal dimral mo dia ma example ngagida
Artru ilmle mention ringi sel fisheries management plan na Northern Reef. Se ulmesa MPA maigel bebir management tools wasais limit mator el ban bebir rangi el se de los el remove and recover ay galnigil. El Coror State el nga direct el ngar seguid el process lo meser seguid el fisheries management plan tir maybe nga baby rablul direct lo meser so ngarngi ay gagid el marine protected areas direct el gire del mut lo meser was ngra baby as either remove help ay galnigil and recover. Sel do mes ay gagid el marine protected areas yelom sub am la otil wase ngaring ay gel factors or ay gel sel drew lang mo successful ay gal marine protected area magoteng AIDS AIDS are guilty al protected areas sel loral mo kumangat el sim ang mangal mo tukangi kila tiya ko ra common sense gilel mo hindi ka dito close ring el ad open ring na klugo the close ring ang yaset open ring gilel close el mo makatek gida mo mesar de el ti al protected areas. Atara agel key factor awas size. Agel maklol protected areas, agel attend to do better, agel magiging protected areas. So kung possible es el doru la protected areas ingung ila maklo. And then etya guk offshore tiang ada kuningel waseng offshore igal alamol igal aroy darabulum. Hindi ako nila wasagel hindi omsub all wasagel offshore MPA to kangi rin ay medra blu mang sab el tablo ulong aroy the mang bring gid all alak ringi mang laung ila mre the recover or ang aroy the mang igel gukti aroy del basyo atent to kangi ringi hindi say wanda factor igel offshore MPA do better than igel nearshore. Es el final factor ay gafore es el momong lasta ayel beto kamran dringi ablol beto kangi kini tia direct kal kamo gora wal gora common sense legal ngig lablol lo mar dringi ramran de machung go dia kamran de blol dia ka tiga maklol ngig so ida ayel four factors lo msubam la otil was ayel successful MPA ola pa 8 ergil ngirel kamang el simr size ayel maklo better offshore agel roy darablu tergibel do better they get me darablu es el momong last agel beto kamran dringi ablo ol beto ka angi green. So MPA awanda agagi del bulul area awanda agel bladru lol ngasengil atara mal klol lungil togol gida gil maklil malmla angosugi drangi grablu belaw selm levana export. Akmang la setial alol ol tringi ma PNCC ma live am tigil ngai kerbela rong sitiang di malm le klol ngigla dol durok ringil moray kerbelaw klungel langi dol durok ringil moray kerbelaw aguk mle klorangi longar ngar turisto kadam le so atya sera era covid kadam dia set turist dia angig lurngar ngar turista mal gerei rasel dul ngarngi mesel dul dorok ringin mo rekred belaw mesella alwase modiak dol dorok ringin micred belaw mal kloar ling den direct help legal population nang belaw sel sugum kada ngwa daital lungel amal lamaw sel average size ramal lamaw gadul leser dul sel lungel abon dul dorok ringin mo rekred belaw en se edel wasasum ko dil durok lama ngara 600 to 800,000 lama dul durok ringina mo ikrel belaw se dia kal personal luggage dia kal se edel waset dia dimle ko kulera ada lulbal to de waklungel sel ngi lam lo ikrel belaw so sel am lora market ra kwam saiwal ngel so tigel ngarngi tigal antir ngal ngar outside wasagi gor oreng sel wasaka mal ati magi mo ngangi belaw hindi tiang marane klol threat el merang igre belaw et tiang marane help regal population na brul belaw ngaringi craft nya as edlo mes hindi agel latest tomsu 2017 mer el ang egdo mes lo asem lamot tel gibr klo abayo mas rangi gelo mang
direct son tablol ay print out el molab ngarnya tablol graph ngarnya selomes rabayomas selomes hotspot. So sel lomes rabayomas ngarnya sel 2017 ma 2019 ngarnya agora slight increase rabayomas. Abayomas ay di sel langig mamaklungi langig. Hindi akadil duwas hindi betok langig betok maklung. Esel domes ra 2017 ma 2019 ngora awal ngora ngarnya slight increase. Direct el sel domes ngarnya gel tool map egang awase total biomass ngarnya gel gora yellow esel momes ra 2017 en mlarnya gel gora yellow ra north ma southwest esel momes ra 2019 en mlambornya gel gora yellow ngara east coast ay gel dos ng hotspot ay gel basura ablul beral de biltig el wasem betok angi gring. So oy ngiga makasaya ngigel الدياق الوايسيرة 70s الماني بتوع عيجل ندي قوم داس ويجل لوريور نام قتموك يجال لوريور رابان ما يجال conservation area بس يجيد الباندا export ما يجال لوريور northern reefs ما لوريور ما يجال بيبي راستيت يجال continue لو نسيو من نسبة إذا continue لو مسا recovery أتقول عيجل التيا direct الوالقورا ونجل أيس الواسل سقوم قذا sacrifice a little bit direct remove la ma a procedure in place and say see a result. Direct el tara omsubam la hotel wase seldo sada tora ngiglen dia halgel dim sada dia hadid wase tourist malubin export ngirel gidra adra blul ngara blul le dia hadid omda swa market dia hadid restaurant ma fish market le selo masub mlania o masub marar loger adlo ase kamil ngangrang el sum kamil ngangi gel kangi lurker 80% trangi gel adar bela mangarngi adim la dollar ngira market dim la bora restaurant dim la bora agagi de fish market 80% trangi gel adar bela mangarngi al ngilura masang adal ngilul masang ar se lira ngilul masang so se direct clear lo mesringa tele langi gel wase Marklo tutelel merak langar regid klol partra asyugang ma atletele other belar omros ngigl ma angara e omastri odimirar at din direct klo tutelel management lo as sel do mesa management engire de lo mesa non market value tial ngigl letia dia gadi lo as kada dingul moltrani 80% tra angigl do ngarngi adim lang logi wa market di gel relationship ra other belar sel akmo close direct el opumon se el otisel shasing en otia shasing ra abela ra 90 da tiang rum gaul sel last page ra gel shasing lul olt angaringi sel shasing ra rum gaul ra era 98 miser after ra 98 el all time tia sel do mesringi el man ne to gamran ra rum gaul esera 98 mal miltamal ra tia bleaching el ang lalmut recover so tiang siasing am neswa lol ultringileng wasagal systems matial the better resilience insab el bounce back insab el recover al sugum insab el minimize aigel talmal el gida amru al sugum kada control erosion al sugum kada control pollution al sugum kadam baby rangi lam dia hadin nga rogoy min sab el maintain tial ecosystem and then nga chance tial ecosystem el bounce back ndiwa ar other hospitara mlatera tutaw ndiwa igidar at al sugum matial ndiwa tial tora covid sel do kasi kaw ngarnya baby raktem kasugal ka high blood ka bulgula agel dum toger ar other hospitara wase kau ngara klote element malmosmer al sugum ngaringa ikel bebira a condition so al sugum asel do hospital toktanga ase ngire mli amolam adgo le dia di magal motuta o exercise dia di mongalao ko mom sisi abdenge ma el face ikel bebira rakta aige adio sisil togol mura akarke al sugum kada minimize aigel threat el gida aigel talamal el gida amrul madaw in sab el tial the bed el more resilient
mostrar ad onda so sa manage seldo se ocean management kada masada lo sa angig langgil magarang amran langgil magarang ocean management ta mal di masada lo sikida ad langgil magarang el sum ko dukut mok la gel gire del mru ya angig la mamran da mal sab el dingil recover mal ya lo sper gidar ad mru lang idil magarang magada di mo control la gel gida mru el tomalik tial garger nga sab el continual maintain ringing continual support mo like services Michael resources continual provide el gida auspe human masulang mal sulang Dr. Golbu malno berrogola soder tegil tor sabaklela agarege Aniya video el toko ang abard, el momral hindi gulingit na mato ng lisay. Kato karawal taligib na mo klota el dungu mergong el kloto tele lagi lulsa da Dr. Golbu. Hindi nga niya klumut el kadangal tangat el nga alsel tia room etapto ka argamiw amlar alsel ay galo mat maklela umrula akmesa rabo oray dung ng arsay ma ngirage del ngartiang ma madar nga bugod ma ngaria rutogol mla adra olbi lama armirula la etiagi del la arapan amlo mgutmok tiadi mla kalbeot la leng wal ligel bek el blur belaw awal blolo ngarga dastal gibra agarger til mom ngasim mambol sabel mo ngari tiagi del togora sab aklela ay gal niya maklo tutelel el merak lang argid makla adar gida adar belaw makmo ontira a choice bio mo smodi segid lurior rapan el guk mergid ngolite miss bio sulang yaramrang malungin itasil sen merarbe klo kul belal ngarte mal masawler Mosa pa mamar adra panel up mesma da se será urered agi gora mle excited del el angaling voltal guklang nga way tagi delondib amrania dire agi way a picture el dire nga lamal guko ay sera rubu legal bulul wasing nga ngi el way igal state igal government dire state kama ma-aurior al dim malta lawan gala state magib ol adu kama governors magigaw dangay and di ngaringi baby that time mo sa adu and ding dal ol sa mamal guk me masagami mo tiah malungil te al yagi malatkal el almong el mornya abotokol te al gi mo si uk sa adu ma timo mas kami sa lugar gabe bal alapan el protected areas network rabulur belaw am loktub logi wala arsela 2003 seguido el 2003 al maktub alla en maldim la lula teletel omot maklela yayid el blul el basyo regid ayga el blul el basyo au mesin dringi adim lang aringi ayga el bulu ma rubugol ayga el bulu amilanggar imlaringa teletel la dospe aringa ayga el basyo el guk tidul uspe sel temel am asang malubong nga ko maklo wal masang ra ablu ada mo mala odoy maringi mang sel borngi tel ulapan ng wayal diril di mo nga sel el guk mo imal na kabal mental niya mo ol ngasewal sa akla yayid el urior nga already gomrula ra el sel gal balwat so seguid el 2003 se yamil gatmok 2006 engi mloringa talgib al guk amendment el morala al mlol da garselo aseng mo kadamangarang eng moringi sel although del mosbel el dobal lorur te gayi del urior el mangaragal basyo mang seguid ya kadam lo recognize sel Micronesia challenge seguid el Micronesia challenge adir al mlo ulung moringa sel although del mosbel el maira partner sergid ra ikel belaw el morulis el wayal investment mal endowment trapan also see will time and direct el milk tabiya pan fund
تجد الجوكل غارنيا regis أمشوا السيا وقونا على ذو. And this year at 2008 nga kolom gotmok la sel green fee. Sel ula green fee marwara marang amna olbil sel time gukmil gotmok per se. Sel gotmok la sel gid ula green fee. Nga amlo sabi edel malar sel gid udho logiwa. Aklakang godang matigal visitor sel gid nga rakel bela olmay. Almo sabi edel obang lam sel gid uri rapan. Sera 2012 nga mil adrodra pan fund office mil adrodra sel pan fund board nga amlo sa edel ma uspe tagid green field ol top dringil mo igal bekal belu alnam gatmok la management plan certir masel sugum diul tirak sel wase al avalu ang ani al ul man sugum ang ani state law al ruli sel al conservation al mo el government state omulringi and then ang moringi management plan ringi ingamos el top daw del mo alur selurior management sera 2019 ya last state el join ra apan el moringi site ringil mesoyis ba ablura son sorol mumlam arung ligar roguil 16 states serbela amlamo ngani apan site ringi emla mo adaltal network sera el qotlo mo la sera el motmok la galla al motmok la 2003 mer el ang iqadam la mo 16 states al ngaringa pansay teringi ngaringa 36 el pansay sergid at 26 ringi ang ngadaw ba at 10 ang ngarabalu aygal motmagagi del ngarabaw mablu egor goringi 118 hectares al area bela walngu dide kal ngaringi mlamo 150 al adha orior rapan al ngaringi ang obong nga pan office dide kal ngaringi pan fund dide kal ngaringi al pan program sa bekal state mga ngulda kira al-adra uwi kada na mo over 100 al-adra orior pan. Dida kal nga nga igal special project kali mo ngotmokar ilang alwaya al-gura ol tirak la yayid al-orior al-gukloru larwa Dr. Golbura Pikrig alwa saying lamo sa domesertal al-selang may ngoram lamral mo gagrea ara al-sel ng lam tumal na dangit ang magarang kama maurol lo bangela state lo sigad magarang so aklisay munguk mo nga ro omlan maldolom la gel basyol al ngia wayal al blabol ka dolom ringi mang klo te la dangit sel tembelar wa ul so ela say ay giduluro ramaral diregal momtigel lo asya alit atulay gal ayalom suba diregal nga wa assessment tam mga tmok le wasay ngoya dol ngosong sel toraw do diregal sabel ditayid el greenfield dollar ngi na pan fund sabel so aklaygal good lu ay galuro yor nga ngi magi diregal lo bangala gal state lo say kada makarang ikukrumu la galu ulaw aw daw del mosoyis gal state man diregal lo ngoselo alu yor mga galu yor ako ecotourism el gimawrol lo bangala state del motmokla diregal ngani tal tora investment mga nga bebi rablu waya blu ramal goyo akuk na mosoyis special investment program ngani nga bebi rablu guk motmok pertir el mesoyis diregal ngani nga clolorior tora enforcement la segi de mal ne sorirar ar governor sa lisi eringi ra magal du oragan na momre el ragam la nga conference pan na 2019 ese yatar du lo sengira del smisi tora enforcement melang ngani nga uriol lo bangela vice president ng ministry ng justice al mga tmok la agora mo tretele la school el gukmo school el gukmo school ira rangers mong lo bangel tel police academy ya gukmo nga tel tengil el gukmo supiratura conservation maturapan diregal sayyid el osisiw el project diregal lo meselo ase ngaray gel ko Marcel alla amal ubing igel al ngia oit tura
ang Cal Ranger man kasi elo tuti al ula state. So nga niya yagid al maralo al time. Al pan ang nga niya kalvel al lingak klel. Mga niya apan office segid al officer gidel nga na eungel na ministry da agriculture, fisheries and environment. Kama makukngar sa gidel kukway gimol tawter sella al nga kabalmento ultubdi may regulations na pan laseng ra gidel mga tmokle o nga radong tmokle magi oriolo bangalay galbalulo mesagel management plan ol tawtagel management plan sertir. Dile kal nga ngi sel al pan fund al uklongar aringi regis segid ya sel lola baudu de la pan. Ongede ya sel state. So a state o klalo to klalo ay daw mentira mga tmokle manage. Kama mga alam ol ngo seortir lol tawta yid lurung ulir al balu ra o mga tmokle ay al protected area sertir. Pan fan daw o alir saludo de lobal lomalu ay galurior. So segid ya koraway al tretele laurior rapan vai corazón del momdengel asingla ang rang asomiul momdengay makpay ora look forward mo and sila bibira questions and so mga questions sulog iuriul sulang. Malmsaw la amis bio kada tanga talaigel tegid luror apan ngariya agelom alu ringi wagelul ko mispio dire kaltia ngari betor kabia mle sel time ko mlar olbi luma matang bu da presidente milget mokla mangagidel nya obengedel alsil sa ola baiga ludo dumbai dike gire dolo geri maigan tela saba mamal mairingi agota mera imli ko umre usul moral beklat ada kulit ma kung ate alum sanga regis malbol Mr. Amsyo malbol sa Sodia Panfand. Aramal masawle ramrang malungil muktan malungil itasin selmora arogul rubul belaw. Umal masawra te alal no sa mamel meguk mo share information el girela igel guk tokoraw daw. El waigel blal mention at choice kung sa panfanda kung ngar alela di manet sa igay duludo de la tial protected areas network. Kung nasang adire kala angar niya ako ra slide printed el mobang luus el kung sa pan financing sa igay di ako ra taytayang laklel tial igay rokuil luulaw daw dalawang maluur tial urior. Makmo omo el mas modi sel green fee. The green fee sa igidi over the years sa igidi got el klol ludaw del daw spe erngil lo router tial tokora protected areas network. Tial green fee adiregal luktub logi sa igidi el RPPL 7-42 el ngam lola sa May 2008. Green fee ngani baby mil madangali green fee $40 sel $100 sel PPEF panfanda di malar sel $15 sel $40 sel $15 sa mora government seigi del sel korana ungila atokora tourist kada blool galek terang ra 1.7 million ra tarak. Oy, hindi kita matangit mula seng lotel ki pelongora kaya okya kalmay tutyal tokora COVID makadula mes ringil magkakokil maral mo kaya masera 2020 ang lo kaya mo ngara 800,000 and then esera 2021 kadadim lo kalektra 24,000 esera 2022 al fiscal year kadadim na kalektra 11,000. Sa kita affect tra sel green fish sel bolakar okya ang dire kalmal mo kay. Kita matangit mula sa sel klungel awdaw the low spe nga panel operate tra al sela tarak
angara kasingil angara 2 million. Man sabi edet mula se sa igidel ngal sang sela green fear dire kan la reduce ra budget igidel by about 50%. So sel mo mang ngongerung talang tingil tial tokora financing ado makadong ringil mula saying Micronesia Challenge Endowment Fund. Abelaw member Micronesia Challenge. Yay gagidel Micronesia Challenge ang ringil sa igidel financing mechanism ringil do makadong ringil mula saying MC Endowment Fund. Abelaw am logot lo aududel ngara 6 million sera 2008. And then alla adiregal tilo badal moruli mapanfanda mongar alel malaanga 5% trial greenfield kita kalek trabek karak almom alu ursay kita investment. Amle ko lagi dra stya kita investment tra MC endowment tak mula say. Kada mo makarulin mo 10 million. Almo sabi edal malarsel nga lagel rabek karak al ngara 500,000. Masera 2017 ay kita mlaurit sa kita goler gid. Makadamlo mo uldro sa kita ngalagel sa ludo. May lang bekkarakal dollar sa kita ngalagel sa ludo. Sa kita mal kloan sa aklira kita giyal kyal financing pan LL especially LL diakar tourist. So sa ikidi ako ra teletelel sel takora MC endowment tingi na malamol mal gila del malisi ringil mo sa el generator klo ludo mo sa el low spe ringil malamed mersel ngal sang sela udo de la protected areas. Sel long edel talang tingil tial takora financing ra protected areas adom kadong ringil mula sing reserve fund. Etial reserve fund na direkal Luktubo logi usay kita los isiul RPPL 7-42. Dire kan may require pan fund mula sa komo set aside ra malbasen try kita el green fee el momte al sugumong kora moringia sa kita ngal sang sela okya ka mo ge karea do may lang ngani uldas mula sa FY 2023 sa kita al abo do spe ringil mo malamed mersel ngal sang sela udo. Selmo mongongewang al talang tangil tial financing ra protected areas sa kada ngatiang edire kal mereng asule la olbileng dire kal mlosap el loto daw del sanga pan funder sera ula bangalela fiscal year 2020 sa igidral baski dai galudo deng aging ilay galudo dra fiscal year early fiscal year 2021 masay gidam mlosap el Lukura balance ra budget during that time. Edire kalme ala ra pan fund del mabebi raw daw del set aside gire la LL fiscal year. Mga ulma LL fiscal year kati dire kalukura dire lotel gibel gare budget hindi sabi edel operate. Asel mo mangongei mal talang tingil tiyagi del tokora pan financing. Ay kel efforts lagi del apply grant. Mang ngaringi taita ngara 350,000 kita obang ara al time lom alu orti ay kita tokora protected areas di kita maringek mula sa gal grant sa all diakal makamanga temel ludo makata diakal swadal mal mo kora dependent ra ay kita grant. El asel mo mangongelo lama ang kagitale choice ang kuramlo mention ringi kada direkal malklo auriol maral kora ol nga seway gal state mula say makarangay gal state emo sa el generate revenue logi way gal pansay tertir at some point and direkal mo sa el logs pa ay gideludo a state mo sa el logs pa ay gideludo del wabol lol nga sew lorur tara programmer tir mga choice amlo mention sa del pan investment partnership program itiyang program ruli ma state amo sa el invest lobang kela pan fund mga also mga ringa do la state al swal invest and sa el ay state al may gay del ludo
el man sang panfanda invest mang mo sa el flow of return ringi sige da ko ra teteled sa program din dire kal ngari ngel el wal ko ra minimum el contribution el gire la state el purin sel initial contribution e dire kal malamol mal gire ngari ay gel contribution el ang rabek karra kal mo support ra sige el investment tertir. So el all time ang ngari awan el state tamla successfully enroll at tiagi the program. Emla lo aududel ang ara magit el all time. And then ngari awan ra state tamla apply magidi mengi lara asay the contribution at tir el mortial investment program at tir and then agi hukman lo ara magit tamang sabi el grow mo sabi el malarsal ngaligel. Oh, most best. Malagayok state amla start to invest ay maligam la sign or sell agreement di magidi mingi sell initial contribution tir ang dire kalo sisil time nga niya tablol state amla express sa interest tir ya dire kal nga niya wan NCO amla express sa interest tir magi o si crolek mula sa makarang mo sa mamal support tir ay sa gidal to investment. Ang direkal choice amla mention result to kora ecotourism agi support to kora gaygital ecotourism al mora site mangarnya gaygital kwantal blend apply ringil ngara 190,000 lol nga sewra state al mo sa el ramula gel ecotourism plan ringi al mo sa el accommodator o kya kamong kuk sa el so is bay gaygital sa revenue ra site. Sige dia tayong korang abla ay gel rokul programs under tiagi del financing mechanism protected areas and then panfanda malamol lo support rokul bela ay gigi del initiatives mangmo sa el research sige del gol el gida blol el kora omes ringik laseng the research 3 million pod sa el generator 3 million rabek karak sige kita namo sa el support ay rogu lurung ule la state ng nga ay management plan tir. And dire kal ngari nga omsubel mlatwa dak mula say panfanda ospera kasingilang 5 million almo sa el address ay rogu luspe el protected areas network. So aktingul mo say gide kung man masawrate al el boring question sa el longer. Ibadul kamar klay nga kadid talaga la temek el talsigang matedob di maral sel dosadra tora agarger en maral gire dun aklol time madela ay melbung mo mereka tial guktaw ora aldu rangak ma akulngit ma langar ngi ay get mal maklol ger ergid el mertirgal akmas kamat klawal ger el ergid tirgal ngartiang maktio tira taligi bel time et mgay bel ngarnya mal maklol ger el mertirgang akmad gel wase tirga bekal time kama rubul belawa sabbil di malartil le gora obis el mut el mga urtil moragel mal muy lom sodel aigal tiro ngara altoy makwaulaw ngul mestirar bekla adal nga alset tialblay el ngidil ger malum somul malgol gere la gel togol mlamdung adi subdre lang o iste kita email ngarsel el bidul ng SR sulang ramrang tiager el morangal adal ngalongora udo trapan apan fund sel investment mo logori Mr. Musiol kampas mo di siya kasi ngora assume kad investing ngara kora minimum deposit pa lumang klele kada so Israel sel kora mo tetele kada investor a state malubang adlo wa interested investor mo pan fund kaman masawra malungil gere sel investment program awat ya kita tetelel sel minimum el contribution el sa el state loyang or gire la state loyang mo sa el pan fund el acceptor sa del investment ta 25,000
And then sel Beckerak state tagirel malaang ra 5,000 el walgora ang annual contribution ringi direct agreement 10 years at temel minimum of 10 years el ginadal agree mula say kada mo invest tablol al adal kasingilan 10 years yal suguma state ang mo ko ngay man sign agreement ya panfanda mo ko ngel mo mat sa gigidal bolol ang state yasel after 10 years ya state mo sa BL mo on ay gigidal blol mat sa panfanda. At orgyong le ekor kaw. Oy, malbisaw le dul dar ma saular marang ra oryor. Hindi kali marang ra mili kendi. Hindi kali pitikar ngur ra mili hindi wil. Malungil ay kal potokol al du mal appreciate ay kal pepira success stories ra tokora environmental conservation rang along blue akti ku komdasul masing akloaul tutelela direct domesa bebir threats to the environment el cloringa concentrated ra blue orior en cloa dolong okro orior cloa pollution orior en aria bebir issues concern allowing center da blue order tokora sewer system manau tokora el domestic telemal sewer system rigid al amlamo o que greer klungela dolong oklo ang tokol time el dorengs isela tokol sewer pumping lamo dia effective mga sewer overflow mabuting rap tokol coastline rap blue oriol direct amal ngora dirga kakulingit ra aku concentration ra studies sa kumar experts el momes mong ra long term impact ra kay gil tokoy guk ngara boltamali ra tokora fisheries ma tokora coral reef ra blue oriol la kiril issue of course ang issue ra blue oriol ning la issue gil bekla seguida ako ta ongerunga dire kal tokora blue oriol tial tokora bul amalungil tokoy kado spe ngi ra gal bekl blue control overfishing ma talmelela environment hindi regal domes niya oriora issue ngi tiang ang ariya gal blue o mula blue rir mugulra other oriora albura era blue hindi sel dukteber oriora ngi del bekla adlo mageder orior diregal gedlo mesesela issue ra fairness ra gal bul masi lenga kumdaso blue orior okmot mo o respond del morsaway sigil togoil gu komul ra blue rir gled madra gal bekla lagi del diregal mesesegi tokora selmo tal tokora state rangers selmo ulingaseul mangara igal mangara environment rigid tinagal mla atam guluro rak mla involve ra pepira efforts ulingaseul empower state rangers moria mral klisi lol tautala mega arrest possible carry firearms even mo reputation still sabil bral tautala se issue remain ang gilel ngaria la to bil el mo address ngi el al time ga malasam ra to rolele mo ngindi ala kam empower rangers states el musubil meralo el tautala mega arrest issue citations ma musubil la national government el direct aloa imal lo
ulang siya enforcement gigil le force rangers bang to ka sa dal mel ko di kadeba teme de merang di ay gigida bibira issues el makatratal face ablu orior ulang itaklay ng siya di national government malungil te alle kuk to the share o ay sige lon tila blur oriol mera rang le laklo bakra blur belaw kuk to mes ngarasib edel kut mklil ngo suwira o ay sige le effort o man sulang Malsaw le segida akuk email ngarar mlamodars agil tokol mlamdung ra blur orior igagidele organizing committee amo no taigay mo baby ragel bolomes rubgul order rubgul belaw arangler rubgul belaw magel diregel mildung ra diregel ngesar ma committee am no te diregel mo look into seguida email nga rar dum kulingit ra olgyong olbortir mal saule ramrange naklay ka may bedula tidakal bokum ti arkamame ki mobrenga sulul ki tan malungil conference di kora akriga ongite Dr. Kolbu kumsaw la sedimentation ma ablura ngar alo mangarar la mas padal rogir adim lam dakla abata mamrantra alsela ulmen dekangi kana pagi diolngit wase porgi omsu wilkirela adas padal magyuk di regale bolsebe ela idereng ikip pibi ngaram nga permitted term but the timit miya bolsebe el me uwa daw maltay gel marandel mildak ra typhoon belop bolsebe el ngari abasyo rangi gel ngara mo nga karuwak mesal lekti mara matala ole mora gel matala ba de maodima me merme agi palungoy sa umur mang mate mela mirror o magimo mangrel elanda ka mirror or atas patalo roki lindim lamatak lamak tiga magiol gitas bolsibel ngania omsubul morawai kay kidia mabolbeota request ra professional salmem gusto ko mamel moria recovery ra gidal marando mapadra matalay albekal balu pamal masawon Eklubak raklay oldars imal. Solang. Mama ngaria pansay trauma. Edrekal ngaria agi multibdil mora war alliance. Egadi gayuge sub amal ngusel gibol tabdil mora war alliance angul mo partner tial pansait dia dokyar dir mo la dia de sesiulo reor edi wara ilak gibla tiang war alliance tiang pansait tian sabel di mo modakal mo pansait ya halelak mo ya subong mo pansay teng kurang aria ang ralto patadan dia sulara kere rubake haledik mul sangat choice mal sodi sa kidik mula seng sabe el mo pansay tan dia ken den era parau do rubak aktim dengan wasya malgayok sel ngardok sayam lekot mo pansay el angani ang madali mertel madal ngerang el asel management plan kami bangani nga asel moldar seringil nga sa isaw nguk ngani nga urior el marail ringil el angal mo o meseringil mo magrang mo sab edel gut maklil nguk mulut kal togor abdul togor o manget ending why say sel la para management plan and then mga lapan fan de lo sigaw do lo ngose orgid lo aliura yeye del basio el pansaita diang na palungin na klabor dele omal gorge de la gira del bot bag solo gut bok la babier la del togorangor adam
Betul kau ma raklay. Kau mam sulang to am la meranga kalwase igel bebir agel masori adal masal mosbe edel mawriw le katukuk mo otob da toil mortir galat el mom sad le ndial tiadial lulobong el ngaringa way ga gider el do solang dibok ksamsamia al do el lamob la katak lo ase tial kerger agired el masaba akringi roguy liaqdi do lo ase ngar lela qabelment ngagal adra blu ngagal ngaringa ngar leg ra bluagal ra adalang aklek alu bak ngara abuay ra bluak ngar alek mang gider roguy amo masaba akri lamob la katak ra agelol goya artruy lo asatargak lomrul aklotel mellel agel direk blalol go adaktor golbu lo asay tialom ngat rablul go kodmru rablu agiret lomda suringi le lak tomelia akarreker erigid magel blal ladung a choice ma ngagidele eurechis amplak taklo ase ngaringi aulgat mok teleta ergida abelau dos pe el masaba akartial bloadara utum madao engya sabe edel ngoriak el morasel engya sabe edel ngaringil malmol meringil tlangar maklaat sabe edel lo umbral wase arangal ged amo mdege gel ngi akleb galelak aklebela orgid maklebela orgid el dial bol ngem segid ya qotel ngarbabel el gida gired el mgat mokring moriti agid ay bedul ma raklay egul ngit tigurenga suliwa rubgul belau mis kama mateal marugul kama rubagal belau rugul mlamek dib ko man sulang